Abagusiye ekyo mwayo pi abana bamintona ibuga mu kwana magana makongu ababunga abankwenda bale kunge baenda bakenu osebaenda bake yes osebaenda bakolege ndoke ndaenda ababuli liswali nje echifu pia serikali bali bakonda umungo osoro ati akaka yes nini nje kwanza liyongilia sana kuruga bugetutu sana maite ngukwana no bali mukera bugetutunde bugetutu wabo mame bwane mbate biga mugante bingo abagunga baenda bake yes abane lo inje tyange takire kwasa mogo ntebi ngake no inje nije chifu pia serikali egende ikyo kego chigwetibwa bunge getaika bunge jafo batarakerora nababunga babonzi nje nakero likere intogo kerika kego ikarire kogwa osore kero kya yachire muntu mungawa igwe nje nambe amakara kenda rende gasi yare muntanda turatakira abo wose bana babido bage nambe muturatakira abo kiare wota koguika owe chifu ipi bana de ngosoro dawo kenara kegenda ngao lazima na ko kientira ngakoroga kweli bunga ali ngakoroga nkaliyo musuli kagenda ngakoroga my friend bali bande balengeza sinde kibakoba abandi ngabatoma ngumbu bali bamwinali kina bakiyane zigatira ababo isiko abande ngabagekora nganya gitari bali bayekene musuli akire bintu byitoga bye ebintu byekendoro ndoigo naide tugakora kiregeto tugaetia bono batebiga lakini leba tueteti abana baminto gusinya ito ero ngeri kebe mono ege komisa abantu be payslip asinini lakini aende moisone bakagese asinini bayewa ala percentage gete asinini unabono bagatebu bali 1.5% nani bono ko bagiye etire bona ayeto gepinga ya ntira nango tebi kengi ayete to kaga magana ya coating na unchore kende ali no science na ko babire bia bona anja kwereza 1.5 eliye nyumba yabege tualia chinyumba aya ebite byabe twe asinini bakona chuchire sinini lakini bagase irwa kamushara ayiko mabatebe nga nje finance bill no okarase ka tuka dirasa ase yoko na churesa gendo gyo na ora nje no gendo turuwa kakura tuka mushara no gendo ki aye teba igabantu bayirwa nere muti karakari asagwe karakari gochia oge mana ogo ligo na ina serikali onye ntuta finance bill yeye ange torense pi